20 km od Cetinja u brdovitoj riječkoj nahiji smešteno je selo Smokovci, koje svojim mirom i tišinom osvoji svakog ko prvi put poseti ovaj predeo. Osvojilo je i proslavljenog rukometaša Mladena Rakčevića. Gravitiramo prema Skadarskom jezeru, pogodna je klima za bukvalno svo voće, tako da u suštini vinograd moj se sastoji najviše od vranca, autohtone crnogorske sorte i kratošije, također kabernea i merlot. Za sad su nam zasadi u jednom ograničenom broju jer nismo išli na kvantitet nego više idemo na kvalitet da predstavimo naša vina na jedan najljepši mogući način. U ovih 5 godina od kad je krenula ova neka priča, da kažem malo ozbiljnija, vjerujem da smo taj kvalitet koji smo željeli ispunili i nadam se u narednom periodu da ćemo svake godine u godinu ići sa još boljim kvalitetom vina. Nakon što je završio rukometnu karijeru, Mladen je svoju ljubav i volju usmerio ka sopstvenoj proizvodnji vina i to autohtone sorte vranca. A za to, kaže, nema boljeg mesta od rodnog sela. Recimo, što se tiče Makedonije, i to je zemlja koja pretežno sadi vranac i po tome su također poznati, u Srbiji opet neke druge sorte. U suštini je sve subjektivni osjećaj. Bitno je da se prave dobra vina svuđe u regionu, da je klima, da kažem, pogoduje vinovoj lozi i naravno tehnologija, sama proizvodnja vina, ulaganje u sve to je nešto što je ključ po meni uspjeha, to jest nekog kvaliteta koje vino može da ima u budućnosti. Pokretanje vinske proizvodnje zahtjevalo je i nove zasade loze. Kako nam objašnjava, bio je potreban ogroman trud, ali i ulaganje, da bi sve na seoskom imanju vratio u stanje kakvo pamti iz detinjstva. Znači, ovo je Cabernet Sauvignon, međutim dolje u vinogradu su vranac i kratošija i njih, kao što sam rekao u ranijem razgovoru, njih imamo najviše. Tako da u suštini volim da kupažiram ta vina i ta pečalba, recimo, je kupaža vranca i kabernea, depeša je vranac, kratošija i kabernet. Također volim i merlot kao sortu i za kupaž i ovako da se pije sam. Uglavnom gledam da ono što subjektivno meni odgovara, gledam takva vina i da pravim. U suštini za ovih 5 godina sam zadovoljan kako je to naišlo na neke komentare od ljudi koji su degustirali ta vina i nadam se da ćemo u budućnosti biti sve bolji i bolji. Kažu da je klima jako važna, također kažu da je jako važna i nadmorska visina. Kakvi su ovdje uslovi za gajanje vinove loze? Pa kao što ste vidjeli, mi gravitiramo, jako smo opština Cetinje i blizu smo nacionalnog parka Skadarsko jezero, bukvalno nam je 3 km do samog jezera, tako da je klima fantastična, nadmorska visina je od 350 do 380 metara, što definitivno lozi odgovara. Nama je tradicija svakako u riječkoj nahiji i crničkoj da se gaje vinova loza. U suštini sam zadovoljan što se tiče toga, naravno nije samo to neki, to su jedne od osnovnih, ali ima puno još faktora kako napraviti dobru sirovinu od samog navodnjavanja pa tretiranja, svakako to je jedan proces. Ja volim da kažem da je od samog vinograda do čaše 3 fakulteta i za to treba i slušati struku, naravno uz tradiciju koja obiluje na ovim područjima, mislim da se može napraviti jedna vrhunska kombinacija. Bolje vino iz ovako kamenitih i brdskih predela ili iz ravničarskih, šta vi kažete? Pa dobro, to je diskutabilna tema. Obišli ste sve zahvaljujući sportu, pa onda možete i da sudite o tome. Pa dobro, na kraju je vino subjektivni osjećaj. Jako je bitno napraviti ispravno vino, jer imate ispravna i neispravna, nema lošeg vina. U suštini, ako napravite dobru sirovinu, na kraju ima taj proces proizvodnje, čuvanja vina, a što se tiče samih ukusa, to su razne sorte, razne kupaže i opet volim da kažem da je to na kraju ipak subjektivni osjećaj nekog čovjeka koji degustira to vino. I vinogradovi su ovdje etažno postavljeni i zasađeni. A jeste, mislim, to je takva, da kažem, geografska struktura ovog sela, generalno i svih sela oko Cetinja, to je krševito područje i ljudi, naši preci su i živote, da kažem, provodili u gradnji tih međa, pockala ili mi što bi zvali zgrade, da bi napravili što više nekih usadnih dolina i
ođena kod nas se znalo da se loze sade, što bi mi rekli, povrh međa, znači bukvalno uz međe, da bi se koristio prostor same bašte za sađenje nečega od čega će se prehraniti. Kako je ova godina, kažu, ni malo dobra za one koji se bave ovim poslom? Pa jeste, ova godina je bila sa puno padavina i kiše, a to znaju svi vinogradari da i nije baš pogodno za lozu. Međutim, eto da kažem, ja sam do sad sačuvao to fino, zato što je bilo puno tretiranja i na vrijeme, čini mi se, ali u svakom slučaju nadam se da će do kraja biti sve kako treba i da ćemo i ove godine generalno u Crnoj Gori imati dobru sirovinu da pravimo dobra vina. Krenuo je u obnovu pradedovine, prvenstveno kuće koja je stara preko 120 godina. Ovde dovodi i brojne goste, počasti ih čuvenim crnogorskim specijalitetima. Međutim, želi i da ih zadrži. Neki svoj san koji sam sanjao krećem da ostvarujem. Vino je priča, što ja volim da kažem, sa 3 tačke, priča za generacije. U suštini nije nam ideja bila ulaganje da povratimo novac i zaradimo, već ulaganje u neke suštinske vrijednosti koje čini mi se danas sve manje i manje ima, ali onako idemo korak po korak. U planu su također i neki apartmani, smještajne jedinice za naše goste. Dolaze i domaće grupe i grupe turista koji dolaze i ljeti i zimi u Crnoj Gori i naravno to je proces koji treba se razvija i vjerujem da ćemo našim radom, upornošću i mislim i sve ovo neku ljubav imamo neograničenu prema svemu ome, tako da vjerujem da na kraju ćemo imati ono što smo zamislili, a to je da naši dragi gosti dolaze da vide ovaj predio Cetinja i Crne Gore i da na neki način ne bude samo more i planina, nego i unutrašnjost Crne Gore da se na jedan pravi način prezentuje, jer sigurno ima puno ljepota. Baš kao i u Srbiji, u Crnoj Gori seoski turizam je sve popularniji. Seoski turizam je perspektiva, Cetinje ima zaista sada ponudi. Cetinje sa 2 nacionalna parka, Lovćen-Skadarsko jezero, sa 2 klime različite i 2 ponude koje su apsolutno različite, i takako ima potencijal da ponudi svim turistima, dakle počevši od onih poznatih tradicionalnih crnogorskih i njeguških specijaliteta kao što je njeguški sir i pršut. Moramo istaći da je njeguški sir prije 2 godine proglašen za 3. sir u svijetu po Taste enciklopediji, zaista jedno impozantno iskustvo i priznanje, do njeguškog pršuta koji je nadaleko poznat i crnogorskog svakako pršuta, do ovdje imamo u riječkom kraju, da kažem opet, uz te crnogorske specijalitete, imamo i ribje specijalitete i domaća crvena bijela vina, tako da zaista jedna široka lepeza proizvoda, a naši dobri domaćini i takako to umiju i znaju na pravi način da pripreme, da organizuju i da ponude turistima. Država ima mehanizme da pomogne malim gazdinstvima i privatnim vinarijama i preduzetnicima putem svojih subvencija, javnih poziva, prije svega mislim na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pa onda i resorno ministarstvo, dakle turizma, iz branše koju ja dolazim, dakle i ekonomskog razvoja, kroz opet javne pozive, stimulativne mjere. To su potrebne stvari zapravo koje utiču da ljudi u određenoj dobi, da li to mladi ljudi, da li to ljudi nekim ozbiljnim godinama, se odluče za taj poziv, jer Crna Gora je prepoznata kao turistička destinacija i kao takva turizam je najrazvijenija privredna grana, ne samo na Cetini, već i cijeloj Crnoj Gori. Njegova vina dobila su brojne nagrade. Posjećujemo neke sajmove, imamo i nagrade u ovih 5 godina za kvalitet vina. Mladen je bogatu rukometnu karijeru počeo u rodnom gradu, u ekipi Lovćena. Igrao je za klubove u Srbiji, Makedoniji, Grčkoj, Rumuniji, a imao je i uspešnu reprezentativnu karijeru. Pa dobro, ja sam u karijeri za 19 profesionalnih sezona promijenio 6 klubova, Lovćen kao matični klub, Vardar u Skoplje, bio sam Kolubar u Lazarevac, Metalur Skoplje, AEK u Atinu i Kostanca Rumunija. To su 6 klubova za koje sam igrao i naravno igrao sam u kadetskoj reprezentaciji Jugoslavije, pa u juniorskoj Srbiji i Crne Gore, pa Jugoslavije sam i debitao kao seniora, na kraju reprezentativac Crne Gore. Ne možete živjeti ako ne zarađujete za elementarni osnovni život, što god to nekome značilo, ali je jako bitno i da imamo u sve to neku suštinu. A kad ste zadovoljni, srećni, kad radite nešto što jako volite, onda
već je to plaćeno. Baš kao što su mu nekada predviđali uspešnu sportsku karijeru, sada Mladenu mnogi predviđaju odlične rezultate u vinarstvu, jer gde se ljubav ugradi, to je uspeh garantovan.